So, I dah nampak banyak orang yang buat challenge ni, which is forcing myself speak for 60 second. Day 16 cakap depan kamera. And then, dia orang punya view, engagement semua agak tinggi. Tapi, kalau ikut pengalaman saya lah, saya tengok ialah first, mungkin dia orang punya area, dia orang punya TikTok berasal dari mana. Second, mungkin language kita, language yang I buat sekarang berlainan. Nombor 3, mungkin saya punya account ada masalah, which is maybe shadow ban. Dan lagi satu ialah hashtag, mungkin hashtag lah. Okay. Tapi I ada buat testing, which is 2 hari lepas punya challenge, I ada letak public speaking challenge punya hashtag. And then view tu ada naik lah, okay, ada naik. So, semua ni saya masih main eksperimen. So, I tak akan bagi banyak hope which maybe the video will go banyak view atau apa. Sebab I masih eksperimen lah dengan semua video ni, okay. Kalau cakap account saya bukan baru buka punya. So, dia actually dah lama punya, okay. So, kalau nak try account baru punya, saya akan try lah. Saya akan try sebab I ada dah plan, mungkin akan try buka satu account baru and test, tengok. Mungkin kena tengok trend baru lah, trend ada apa yang boleh saya follow, and then tengok macam mana boleh bagi account tu naik tinggi. Okay, saya masih eksperimen benda ni. So, itulah yang saya hairan. Kenapa diorang punya video boleh naik banyak view. Okay. And then dia punya engagement semualah. Okay. So, kalau korang tahu kenapa, korang boleh komen kat bawah. Okay. So, hari ni saya punya sharing sampai sini lah. Sebab hari ni agak lewat juga. Saya pun baru balik daripada hometown saya. Okay. So, saya kita jumpa esok.